Për mesazhet e eurodeputëtëve nga Komisioni për Punët e Jashtme, të cilët këto ditë ju drejtuan partive politike në vend me thirrjen që të heqin dorë nga retorika e ashpër dhe të tregojnë konstruktivitet në procesin eurointegrues të vendit. Nga VMRO-DPMNE thonë se Maqedonia është konstruktive. Deputeti Bojan Stojanovski në emisionin Klik Plus në TV21 tha se vendi meriton të ketë një rrugë të parashikueshme drejt Unionit, e jo vazhdimisht të kërkohet prej nesh të bëjmë lëshime të ndryshme. Активноста апсолутно постои, бидејќи ние сме тие кои што константно повикуваат на диалог со било кој партнер од другата страна. Каже и премиерот Мицкоски, само нека ни кажа ден претходно каде и во колку часоти ние ќе се појавиме, затоа што сме уверени во нашите аргументи. А нашите аргументи се следните, дека Република Македонија 26 години колку што го има започнат овој пат, по сите отстапки кои што ги има направено, заслужува да има предвидлив пат кој што ќе го знаеме одговорот на прашањето кога и како ќе биде завршен. Nga LSDM-ja ndërkaq përsëri u bë thirrje për ndërtimin e një paraqitjeje të përbashkët të gjitha partive për zhbllokimin e rrugës drejt Bashkimit Evropian. Deputetja Sanja Lukarevska tha se për çështje të tilla strategjike është i domosdoshëm një konsensus i gjerë politik. Ajo e ftoi hapur pushtetin që ta prezentoj strategjinë e vet për antarësimin e vendit në BE. Сите да седнеме на маса, сите политички чинители во државата и општествени чинители во државата, за да се откочи овој процес. Бидејќи преговарачката рамка, знаеме сите, не е билатерално прашање, напротив, таа е преговарачка рамка која што Европската Унија ние има дадено. Сега, диаметрално спротивни ставови имаме како две политички партии, затоа што нашиот наратив предходно, кога бевме влада, во делот на ова прашање беше дека работиме забрзано, но не избрзано. Këto ditë presidenti i Këshillit Evropian, Antonio Costa, porositi se ndryshimet kushtetuese janë obligim dhe hapi domosdoshëm për hapjen formale të negociatave me Bashkimin Evropian.